arbe angai nulepa ulenaute Misiangtho te chi thulupinoi pan Misiangtho Francis de Sales tawh hom son ning Bishop Geneva chi minne Misiangtho Francis de Sales in Piantit gam Savoy khua-ah tulkhazanga somgugle sagi kumin suak anel tung pankipan Pasian kiangah ama nuntakna abding alunglut ma bangin tawntung in siangtho takin ding kiciam in Tonu Maria hehpihna sungah kiangah Paris pilna asin khit ciangin kum somni lili aphakun ahi tulkhazanga somkole thumkum in apa phalna to Siampi Ordination ngah kiciam Protestant te ukna ahi alau hoi mama chablaze achina Pasian thu tangko in paiding thukim hi nita khat gya khat in ama to ahi manin ama singkung tunga ka to in to zan thapai singkung tunga chiphi Hazing sangchang in sidek taka Francis pen Pasian tel sami te in thupha hangbek to hotkhen na nga dingu hi chi na anei mi pol khat in mu ahi manin na kem na khoi hi Francis na le pilna chimna to athugen na hangin tua mi te Catholic Pawlpi sungah ludu hi tulkhazanga somkolenga kumin ama thating in lai siangtho to kiciam mithat pa simna ni veibul atwa khang in lamdang takin sina to kipel hi ama pasen na sepna te kom kalpan ahun nga sun in Pawlpi hilchan na te akizal na ding in lai bu tampi gel hi Francis atun chil in thuzui somni khong beka hang in kumli asot khit chang in mi tul tampi Pawlpi sungah luru hi ama pasen na sepna akhan to na bulpi akidot chang in Francis in na maswan in thugen mi khat in kinel na ding thu kam khat bek again ke hang in na khial te khau takin hil zo hi chi in dong hi tul khat zaguk lani kum Geneva se ding in telna anga pankipan Francis in Pasian thu hilna le mosun ngai na te to lop takin Pasian na sem in hi ama pen thunuam in midang te ahu den khat ahi bek thamlo mi khem pe utunga hehpihna alak den khat ahi hi na chi in te pi ding omlo changtan na nei lo hi chi lai bozong aman gel hi khat ve ma tin chi minne abengong mi khat aina sam in khulle khe to pau theina pilna le Christian na te hoitakin hilchen ahi manin Misiangtho Francis in bengong tebel Misiangtho suak hi tulkhazaguk le som kum in Misiangtho Jean Francis de Sales huna to Tonu Maria Elizabeth kiangah aho na congregation kipolna khat phon khia hi Francis in Yesu achi kom in tulkhazaguk somni leni kum in Luins khua-ah si hi Misiangtho Francis de Sales pen bingong tele Saisia lai asiam te ahu Misiangtho in kiciam te hi Misiangtho Francis de Sales ko te ading in thong sakpan